Hai si Shanghai. Penibor biang kakan hunleno Hezbollah yak spike Israel. Nakabantajong pingin update man kasngi. Baro shikat tokit khot Hamas kila sedang ban kenja namar ka jing syak bom pathar haka Israel. Henry ka way pat kakan hunleno kalawan ban kersyannya ketika kan hunleno. Kat kum ki khubor le atho baga kan hunleno Hezbollah henin kasngi kala bom ik spike Israel ki badon hal Lebanon. Bat katega jing tharbom jo katega kan hunleno yek spy jo ka Israel katega kan hunleno kala krvet hado ship hosen bat katega kan hunleno kala yo ka jing kersyan ka bapura nagari Iran katega kan hunleno kala pener kamro daki bonkan misal ki badai ki misal ki baklan borbha haga jing tharbom shik spy jo ka Israel nalor bakila bom yek spy ki badon hal Lebanon kila bomro yek spy juga Israel ki badon hanoren Gaza ki badang don haga jingbun kam halor ka jingwan hirthma juga tega kan hunleno Hezbollah ka tega kan hunleno kala hirthma haki babun ki benta baju syong trekam ki spy juga Israel halor ka jingwan hirthma juga tega kan hunleno nakaliang jung spy ka Israel ro kila jubab kalaya ka jingwan terbom juga tega kan hunleno ki khubor ki yatho ka kan hun spy Israel kala bom kelaya kakan hunleno Hezbollah haki benta juga Southern Lebanon. Ki reports nakaliang juga Israel Defense Force kilayat ho bag spy Israel deng baki airplane thma kila bomnya kawe ka building ka ba hebha ha Southern Lebanon kawadei ka nongba blaida bat kabala Subaru baki leno Hezbollah ki jupenon kamya ka tei ka building kum ka office trekam haka jingbom jug spy Israel laong bakila bomro yaki bordar ki bahajan batka forkela daka jingdom spy Israel kila seiru deki jetma bat her missile shaka Ramya village hapdeng katai ke jinga pen ibor jongki tei arkan hun baro arliang laong ba ka jinga khun jongki kalalong kumbaong ka bniat namar ka bniat ka khmat namar ka khmat